Alawi mrengo wafungahe wanakendera kunena na Musa kiamba gaga ndo malagizo ga sadaka ya makosa iliyo ni eri zaidi. Sadaka ya makosa indatinzoho hatinzoho sadaka za kocha ayo milatoye indativiwa pande zose za chokije cha kukwambozera sadaka ya imboza sadaka hii andamboza madhunya gosi yani madhunya ga mkira na nderi na figo zosi mbiri na madhunya garigo hii na chununi na chala chaini mlombe andavyocha zuluza kijaja cha kwambozera sadaka ile sadaka ya kocha iziombozero Bwana inda kala sadaka ya makosa mlombe hiyo sandadi makuria ela ni lazima iriweho hatua eri inda kala sadaka eri zaidi sadaka ya dhambi na ya makosa sheria kwakwe inda kala ni mwenga sasa zindakala ni za mlombi au siraye dhambi atukukirira na sadaka zizo mlombe ndiye mboza sadaka ya kocha kwa utoa mte yosi anda hale yo kingo ya nyama ndiye kala za mboza sadaka ikale yako ila sadaka ya unga ndio kale za ochwa na jikoro kochira mikahe edu kugitwa sufuria edu kalangwa na kikalango indakalene ya mulombe ndiye kalaza ya mboza kila sadaka ya unga ndio kale zitanganywa na mafuha edu ndio kalani mbifu indagajirwa ana Haruni osikarakara Bwana akaendelea kunena na akiamba gaga ndo malagizo ga sadaka dheri mtu adimayo kuimboza kwa Bwana mtu akiomboza kwa kukala na mvera andayamboza na mikahe isiyo tatu isiyo changanywa na mafuha na mikahe miangwangu isiyo tatu isiyo hako mafuha na keki za unga utunyu uzovugwa tutoto na mafuha sadaka ya dheri ya kulaza mvera andayamboza unga na keki za kwangiza tatu kula kwa sadaka zizi za mikahe andamboza mkahe wa kila mudhemba hele sadaka ya kunulwa kwa Bwana sadaka hii ni yeye mulombi ativaye milato ya sadaka ya dheri nyama sadaka ya dheri na ya muvera indari wa siku hiyo ndio lajo kaindarisho hata kuche na mazacha ela kala yo sadaka ni ya kuusira hati edu ni ya kuhenza mwenye indari yo siku ayambozayo na kichoki ndicho kalakiza sala kinadi makuru wa siku ya hiruye nyama zose sadaka zindi zokalazi za sala hata siku ya hahuye lazima zochwe nyama zose za sadaka ya dheri zindi zorewa siku ya hahuye Bwana kanda zikubali bule ya aria zimboza kanda talo azamboza kitu bule kwani zindakalani kolo mtu aria ye nyama hiyo andadhibiwa nyama ikiguta utu osuriwe ni ukolo kaendari wa bule indaochwa hiyo nyama nyingine mtu hiyo si mtuki anadima kwiria ela mtu hiyo sarie ni mukolo akira nyama hiyo si ya sadaka dheri ndio kaleza mbozero Bwana andatengwa na akwao tuyo sakiguta utu ukolo wose ukakala wa mudamu hedu wa nyama hedu ukolo wa namuna yoyosi ututukizao nare nyama yoyosi ya sadaka dheri azio mbozero Bwana andatengwa na akwao Bwana kimwamba Musa nena na Israeli wambe msire madhunya ga ng'ombe hedu ga ngonzi hedu ga mbuzi madhunya ga nyama ziefa mwenye hedu kutharurwa ni nyama watakani kanadi mkumiro kwa shughuli nyingine yose ela hakikishani kamugare bule mtu yose andiye ria madhunya ga nyama ndiye kalaza lajwa sadaka kwa Bwana here sadaka ya kocha andatengwa na kwao kiza hakikishani kukala kamura milasi ya kanyama kama haha hedu milasi wa nyama mwingine yose simdiho kala mtu yose andiye anatengwa na kwao Bwana kimwamba Musa nena na Israeli wambe mtu yose kumwambozera Bwana sadaka dheri andamboza sema sadaka hiyo kwa Bwana andaire hamwenye yo sadaka ya kocha mbozero yo Bwana andare hago madhunya na laga na avivunge mbere za Bwana re sadaka ya kunulwa mlombe andaocha go madhunya zuluza chokije cha kwambozera sadaka ela rolaga rindakani raha runi na naye undamboza kiga cha mkono kura cha sadaka ya dheri mpe mlombe re sadaka ya kunulwa mwana Haruna ndiye kalaza mboza milasi na madhunya ga sadaka ya dheri andahala kiga cha mkono kura here mtaloi kwa nini zahala laga na kiga cha kunulwa kula kwa sadaka ya dheri ya Israeli nizampa mlombi Haruni na naye here mtalowa okarina kare ndo mtalori ogerwa Haruni na naye kula kwa zo sadaka za kocha rizo mbozero Bwana
Siku ile Maria yuko mbele za Bwana ili mamuhimu ikireiye kazi ya ulombi. Hivi ndio Bwana alijoalagiza Aisraeli ampe Haruni na naye here mtalowa wa karena kaya. Vijazi josi vizajo siku ile Mariho hako mafuha. Gaga ndo malagizo ga sadaka ya kuocha ya unga ya dhambi ya makosa ya kuikirwa mbere na sadaka ya dheri. Wanaompa Musa malagizo gaga zuza mlima wa Sinai kukonyika ya Sinai. Hiyo ndio siku Bwana aliyoalagiza Israeli mambo zile sadaka zao. Ni hayo tu.